usitye sana isidovela somqa. Uthi xa uyibuza uba yintoni nale ndiyityiswa apha guys, athi sisithwala phiji sesigwaqana. Uthi usothuswe yileyo uqonda itheni ngathi mandana nje le nto. Uye uthethela naphantsi uqonda uba ingathi yehlela. Kuloo Disemba ke ningakhuzi yonke into, njengoba thina siqhele umqa omyelo nomqa ogreen nomqa webhitruthi obomvu. Kutyiwa umqa wembotyi ke ngaphaya e-KZN, kuthiwa sisithwala phiji okanye sisigwaqana. Yithina nibonisa uzamo uba iphekwa kanjani. Uzoqala ukhetha ubhontshisi wakho uwashe ebese uyawubilisa. Uma usubilile wathamba kahle, ufaka isuphu yakho phakathi, ufaka ne-aromat nomsawoti, ugoqoze. Ebese ebhodini esesayidini usotheya u-anyanisi wakho no-garlic wakho, bese ufaka ukhari, and then uthathe lo mixture uyiphose laphaya kubhontshisi, ugoqoze. Uma sekubile kancane, uyathatha impuphu yakho uyithela phakathi, uyabonda njengophuthu, usebenzisa uphini lophuthu, ubonda ngalo. Uma ubona ukuthi nomeni kusathambile, ulokhu eda impuphu, uphinde futhi ubonde kahle kuze kube ukuthi kuyashuba njengophuthu keke. Ulokhu uvala ibhodwe, ubonda njengophuthu nje, ulokhu ubonda, mhlawumbe ubonde